family, Marlon and Lourdes Lopez and family, Fatima Songko and family, Dan and Criselda Barrett and family, Mona Lisa David, Edner Dean, Evangeline, and Angel Bondoc, Mother Mary Agustin Cruz, OP and Community, Sister Remy Pangan, OP, Sister Socorro Lucero, OP and Community, Kenneth Ray, Luis Marie Opina, Eliza Mansukani, Luis Lerit and their families, Nida de Marukot and family, Gonzalez family, Eduvigis Mendoza and family, Victor and Erlinda Tiglao and family, Jojit Manarang and family, Gia Canlapan and family, Mary Ann Ubaldo and family, June and Juditas Gutierrez and family, Lorne Soriano and family, Crisanto and Paz Anunciacion and family, Fidel and Luz Ocampo and family, Ronaldo and Emma Escoto and family, Romulo and Marivic Hernandez and family, Malyari family, Segundo and Rosel Macasiog and family, Canlas family, Romero and Marie Carinan and family, Romy and Belia Samson and family, Rusty and Gina Tongyo and family, Alan and Annalise Santos and family, Edgar and Ethel Menjola and family, Allen and Mylene Gilas and family, Remedios Mangalos and family, Jason Gilas and family, Paulo and Pearl Velasquez and family, Irma Sandico Silva and family, Mirna Supan Quizon and family, Gloria Galang Hills and family. Para po king intention na ring viewers of Misa Tomasino at King Perseverance of the Seminarians of Our Lady of Grace Parish, Mabalacat. Kapasalamatan damo naman po ding Adriano family, Waning and Saring Espino, Chris and Ana Noveno, Randy and Frida Espino, Joel and Cristel Ann Noveno, Rani and Mads Noveno. Para po king birthday ng Mark Lerit, para king Kiabaytana ring Rosalie Gina, king kapaldana ng Herald Kasi Manalese, ang po king kapaldana ng Reverend Father Marius Roque, RJ Alonso, Reynaldo Opina, Lourdes Perillo, Edna Cruz, Lita Nulud, Father Ray Adalid. Para po king Maldang Kaladwa, Jose, Mary Grace, Fernando, Anastasio, and Erlinda, Engracio Garcia II, and Pasita Guevara Garcia, Crescencio, Pasencia, Ricardo, Vicente, and Raymond Songko, Beatriz Ocampo, Josepina David, Martina Manluco, Marian Bondoc, Dante Songko, Moises and Romana David, Avelino Sr. and Honorio David, Crescencio and Victoria Alonso, Jose, Florencia, and Enrico Bondoc, Jeremias David, Sister Mary of the Sacred Heart, OP, Reverend Father Lorenzo A. Sarmiento, Reverend Father Benildus Maria Maramba, OSB, Reverend Father Francisco Mendoza, OP,
Elijah Tenko, Jane D. Ochenko, Roy Laksa, Ed Lorenzo Manarang, Seminarian John Matt B. Salon, Ofelia Sarmiento, Carlos Raimundo II, Paulo Lozano, Estela Lopez, at Victoria Santos. Ing mas sponsor tamo po ngeni, apim puding Adriano family. Kingaldoy pagmasusyan tayo, ing ikalima ng Domingo, ning karaniwan a panahon. Ing mas sponsor tamo po ngeni, abin po deng Adriano family. Panandaman tayo po ing presensya ning Ginoo busal tamo, at bang maging mabungaya at makabaldugan ing kayakatang pamagmasusi, at katanda kayong makisanmetong karing panalangin at pamagkanta. Makiabi tamo po ngini, king pamagkanta, king dalit a pamuklat. Sa Panginoon muli.
nagyuninig pa, ang puning anak, ang puning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutamong Heso Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing pamakiyagom na ning Banal Espiritu, manatili kaya kayuhan. At kaya ka ang timurin. Kaluguran kong kapatag, bata mo maging karapat dapat magmasusi, karing banal na misteryo, isipan tala rin kasalanan tamo, pagsisiyantala, at panyawat talang tawad king Ginong Diyos. Iagkastangin ni miyag nanagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko. King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, muling may kasala kong bina, ting isip, amano at tapat, at mayayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang angel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo po, King Diyos, aginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo ng sana, king Bie Alananga. Amen.
manalangin tamo. O mapamakalulo at malugod a Diyos, inyang i-Jesus inulo nala ring masakit karing miyayaliwa rang kapanamdaman. Bilalag na ka anting metong a Diyos ning die at tula. Bustan mong ilako na kaya kami ing sablang dewakan, ing takot at sama. Katmon mo kami king mapaglunos ng lugod at panalala. Ban i kami man atokyan miyang matad, king pakayap ng upaya, karing sablang manamdaman kasakitan. Itinganaduan mi king lagyo ng Hesukristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Hob. Ihob migsali tayo nga na. Ing biyenawari ning tao keti sulip, namo kalupaning biyening metong alipan, ating panahon na mimigit king panahon ning metong aupahan, kawangis ning metong alipan amaong sa lilong, o ning metong atalapagobrang alangisipan, nuneing upana. Salasali sila ring bulan, ala kong pekintibangnan, nunemo ing bunga ning lungkot. Ala ko nga pala, nune pawang puyat at tangis. Kabang makakera ko, nga kong mimisip. Bakit pa kaya sumala? Kabangon ko, nga ko namang mimisip. Kakaba na naman ng aldo. Ala kong karatunan alub, pati ngapon. Ding aldo ko, masalusula pa king kasangkapan ning maglalala. At magugugol lang alang bitasang likwan apanayan. Ganakan yu, metong namong pangisnawa, mapatad na ing biyeko. At ding mata ko kapilan man, era na atangalan ing tula. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Puriyan niya ing Ginoo, apakayap karing sugatan a puso. Puriyan niya ing Ginoo, apakayap king sugatan a puso. Puriyan niya ing Ginoo, mayap ing dalit kapuriyan king kekatang Diyos. Masanting at masampat ing puriyan niya. Tatalakad neng pasibayo ning Ginoo ing Jerusalem. Titipuna no ring memalen ng mengayugse karing aliwang bansa. Puriyan niya ing Ginoo, apakayap karing sugatan a puso. Pakayapa no ring mebigo at bibidbira no ring sugat da. Balo na nung pilan na ring batuin at ausan ne ing balang metong king lagyo na. Puriyan niya ing Ginoo, apakayap karing sugatan a puso. Masikan niya at mayupaya ing kekatang Ginoo. Ing kabias na muasokdan. Tatalakad no ning Ginoo ring mga dakurak at babagsak no king gabon ding marawak. Puriyan niya ing Ginoo, apakayap karing sugatan a puso. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, kareng tao Korinto. Ala kong matulid, magmargul, lipat ning panaral ke ing mayap a balita. Makautos ka ko ing manaral. Miparusan ko nung eke ipanaral ing mayap a balita. Nung depatan ko ing obra ko, king sarili kong kaburyan, atin kong asahan, ami bayaranan ko. Dapot, ulining daraptan ko, antimong katungkulan, mga baldugan, king iti, obrang peniwala ning Diyos kako. Uli nito, nanong bayad ing panayan ko. Alangaliwa, nuni ing pribilehiyong makapanaral, king mayap a balita, alang bayad. At makidwang karing katuliran ko, king obra ko para king ebanghelyo.
Tao kong timawa, naalipan ning ninuman. Dapot, gagawan ko ing sarili ko aalipan ding sabla, ban makayagyag kong dakala tao para kang Kristo. Karing may naking kasalpantayanan, meging may nakong kalupara. Bako lang ayagyag. Inyagewa kong sabla ing sarili ko, karing sablang tao. Bakong ayagyag ding mapilan, king makananumang paralan. Daraptan ko iti, uli ning ebanghelyo. Bakong mirakayanan, king kanuanan na. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ring kaya katamong kapanamdaman at pibata na ing sabla tamong sakit. In Ginoo manatili yake kayo. At kaya ka, antimurin. Pamamasa king mayap a balita agpang kang San Marcos. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Kalakoda king sinagoga, tinaglus lari Jesus king balenang Simon at Andres. Kaya bere i Santiago at Iwan. Makarate ya king matas alagnat kanita ing katwangan ng Simon. At sinabi reng agad kang Jesus, lepitaneng Jesus, telanane gamat, at sinopaneng talakad. Kanita mo rin, likwane ning lagnat, ing matwang babayi, at iya ing migsilbi karela. Inyang sisilim na, limbog na ingaldo, ring tao de laro kang Jesus ding sablang masakit at alipana na ning demonyo. Ding sablang memalen, mitipon laking tulid na ning pasbol ning bale. Pepakayap na la, ring dakal at taong masakit, makimiyayaliwang kapanamdaman. Penabi na la naman, ring demonyo, ena pepaboren migsalita, uling balura nung nino i Jesus. Ganingaldo pa, may bangon ni i Jesus. Mintaya king metong alugal at tahimik, king kilwal na ning balen, at karinya menalangin. Penintundere Simon, ang ponding kayabe na. Inyang ikit de, sinabi ra, panintunanda ko, ring sabla. Dapat Jesus, nga nakarela, kailangan ta namang munta, karing makalapit abalen, bakong makapanaral mo naman karela. Itiya ing sangkan, ning pamaglako ko, king Kapernaum. Inya, linibot ya king mabilog a Galilea, menaral ya karing karelang sinagoga, at tinabi nala ring demonyo. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Misa na yaldo po, lepita na ako ning kanakong kaluguran, at kitna na ako, bakit ating mapilan karing kapatad tamong Katoliko, ing mama ko king kakatamong pisamban, at lilipat la po karing aliwang kapaniwalan. Bakit atin tamong kapatad a Katoliko, ang mama ko king kakatamong pisamban, king Catholic Church, at lilipat la, mamalis lang sekta, mumuntala karing niyayaliwang kapaniwalan.
ing pakibat ko po kening kanakong kaluguran, sabi ko, ing problema kasi, itamong Katoliko, masyado tamong dakal. Itamo po ing peka maraguldiling populasyon, ketiking Pilipinas. Kayapin po ing Pilipinas, hausan tayang Christian country. At nganing banwang ini, pag masusyan tayo po ing 500 years of Christianity, keniking kekatamong bansang Pilipinas. So ing itamong Katoliko, majority tamo po, marakal tamong dili, keniking kekatamong bansa. Dakal a Katoliko, pero ing problema, di takla po ding talapanaral. Tandaan niya po ito, dakal na ring Katoliko, dapat di takla ring talapanaral. Balo yu po, kapatad, mabibilib ko karing non-Catholics. Pota pong mumuntala karing bale-bale, mag house to house la, door to door, kakatukla, magdala lang pamphlet, magdala lang magazine, at talagang masipag la na pamuntalan dala, itamong Katoliko, ban hikayatan da katamong makirandam, king karelang sasabyan. Ikami purugong pari, emi puwag yung gawa nita, uling ditak kami mo, ang popang masyado tamong dakal. Anyapin po, mabibilib ko ketang sipaganda, mabibilib ko. Mabibilib ko po ketang kasipaganda, pero ali ko po mabibilib ketang tuturuda. Ali ko mabibilib ketang tuturuda. So sabi ko, nung makanyan mo naman kaya katamong Katoliko, dakal talapanaral, dakal manaral, mapalyari, dakal ka rin kapatad tamong Katoliko ing mibuklat isip king katutuan at manatili la king kakatamong Santa Iglesia Katolika. When you say Iglesia Katolika, it means Catholic Church, because the word Iglesia means church, pisamban, kapulungan. In today's gospel, my dear friends, I would like to accentuate 4 key words na akit mong masala, lintoya, king kakatamong ebanghelyo. At yun pong 4 na importanteng bagay na buri ko pong dinan pansin king kakatamong ebanghelyo nganing ika-5 Domingo ning karaniwan a panawon. First, we heard the story of healing. Dindam tayo po Jesus, pepakayap na po ing katuwangan ng babaeng Simon Pedro. Iti po masakit yang lagnat at inyang pintalaneng Jesus delawan telanane gamat at petalakarane at kinayapya ining matuang babae king kayang sakit alagnat. So there is healing. At kaybat na pong kinayap, nanong dindamyo king gospel. Kaybat na pong kinayap, pigsilbiana la ri Jesus. Itamo potang masikanta katawan, potang mayap tamo kapanamdaman. Nanong gagawan tamo king sika ng tamo? Gagamitan tayo ba ban magsilbi kin Diyos at king kaparang tao, o sasayangan tayo mo karing bagay alang kabaldugan? So dapat gamitan tayo po ing kaya katamong sikanan, ing kaya katamong resistensya, ban gawang mayap, ban magsilbi kin Diyos, ban magsilbi king kapara tamong tao, kalupan na ning katuwangan ng babaeng Simon Pedro. So there is healing. Pepakaya pa Jesus healed Simon's mother-in-law. Kadwa, second, we heard about exorcism. Jesus Christ drove out demons. Menulo ya Jesus, at kibat ng menulo, tinabi nala, ring marawak ay spiritu. You know, my dear brothers and sisters, exorcism is also healing. Ing pong pamipalayas, pamipalako, pamanabi, king demonyo, metong ya pong uri na ning pamipakayap. Kasi kanita pong panahon na ning Ginong Jesus, ing taong masakit, kukonsider da pong alipanan na ning demonyo. Because at that time, during the time of Jesus, sickness is equivalent to demons. Ating niyang katapat demonyo, ing sakit, niyang panahon ng Jesus. Anya po, exorcism is also healing. Kakayap ka physically, ampong spiritually, emotionally, psychologically. Third, there is praying. Jesus Christ went to a deserted place to pray. May nga diya, Jesus. He went to a deserted place to pray. May nga diya at may nalangin niya, Jesus. And fourth, there is what we call preaching. May naral niya, Jesus. May taya ka ring aliwang balen.
ban ipanaral ne, ing mayap abalita. So there are four things. There are four important matters, things, keywords in today's gospel. Healing, exorcism, praying, and preaching. These four must go hand in hand. You cannot separate one from the other. You cannot be an efficient healer or you cannot be an efficient exorcist if you do not pray. Ala kang kwentang healer or exorcist nung ika mismo kamangadi. Ulingin pangadi, yapining ugnayan mo kingapong Ginoo, yapining maging relasyon mo kingapong Ginoo. And you cannot be a good preacher if you do not pray. Eka pwedeng manaral nung eka mangadi. In Tagalog, hindi ka pwedeng mangaral kung hindi ka nagdadasal, no? That is why our Holy Father, Saint Dominic de Guzman, there are two things, no? Adwang bage, ing lagi ng daraptan. Na ano po? He talked to God or he talked about God. Pota pong abak, he talked about God. During daytime, he talked about God. Manaral ya ka rin tao. He preached. During evening, he talked to God. Kasabi niya nga pong Ginoo, mga diya po, buong bengi. O itamo po yung gagawa ng Saint Dominic, ne po. Mga di, ang pong manaral. That is why, Saint Thomas Aquinas said, contemplare et contemplata aliis tradere. So to share the fruits to contemplate and to share the fruits of your contemplation. You cannot contemplate and you cannot share the fruits of your contemplation if you do not pray. Always remember, my dear friends, that prayer must be the basis, must be the origin, must be the root of our contemplation. Prayer must be the basis and root of our contemplation. And in order for you to share that contemplation, you need to pray. Contemplare et contemplata aliis tradere. Ano po ba ang nagagawa ng preaching sa tao? Bakit mahalaga? O at maulagaya po yung pamanaral. Na ano po yung nagagawa ng tao? At tatandaanan ko po, inyang seminarista ko pa, theologian kami po, atin kami pong subjects king seminaryo, adwang courses, 2 semesters, ingaus na po ka rin homiletics, ne? They taught us on how to deliver a homily and to write a homily. But for us, we don't call it homiletics, but we call it preaching. Inglagyo na po ning subject, preaching. And our professors taught us on how to preach or on how to write your homily. So, ano po ba yung nagagawa ng preaching sa tao? Bakit mahalaga? Lalo na ngayong panahon natin. Bakit po mahalaga yung preaching? As long as it is in the right context, as long as your preaching must be in sound doctrine and sound theology, it is important. First, preaching converts people. Converts people. It opened their mind to the truth. It opened their mind and their heart to the truth. Detang taong makarandam king amano ng Diyos, king ustong paralan, king ustong doktrina, king ustong teolohiya, mibubuklat la kaisipan at puso, king katutuan. It converts people to the truth. Second, it refreshes them. It gives consolation to those who are in trouble. Potang may karandam kang panaral at maliligalig ka, mapalyari, pag may kinandam kang masalese, mipaldan ka. Ne? Milakoya bayat itang kaya kang dadalanan. Milako bayat yung pagdalanan mo. And third, it drives out demons. Because preaching, according to Pope Benedict XVI, is casting away demons. Sinabi na pong Pope Benedict kita, inyang kardinalya pa. When he was still Cardinal Ratzinger, he said, he accentuated that preaching is driving out demons. Why? Because evangelization, my dear friends, brings us closer to God and delivers us from evil. Number 4, it strengthens our faith to the true God and to the true church. Sisikanta kasal pantayanan. And fifth, it leads us to pray. Dadala na katamo, tutulak na katamo, banlalo tamong manalangin. Quoting from the second reading today, dindam tayo po San Pablo, sinabi na po,
Woe to me if I do not preach. Shame on me if I do not preach. So even St. Paul and Jesus Christ, they know the value, the significance, and the importance of preaching. Inya pong panahon ng St. Dominic at inya pong ausa na Sacra Predicatio. Ano niya pong Sacra Predicatio? It is a Latin term which means sacred preaching. And the meaning of this Sacra Predicatio, seeds when scattered fructify. Seeds when scattered fructify. Ing binhi, potang miya sikya, potang miya kalatya, mamungaya. Kaluguran kong kapatad, ing binhi alang aliwa no ne ingamano ning Diyos. Ing binhi, ingamano ning Diyos. Ing manasik ing binhi, yapining talapanaral. At ikayo, itamo, ring puso tamo, ilaring gabon, anong nukarin lami tatanam, ding binhi aamano na ning Diyos. Depende kaya ka, nung makanano meng sesen. Depende kaya ka, nung makanano meng paragulan, makanano meng papamungan, ing binhi amitanam king puso mo, ing amano na ning Diyos, amitanam king puso mo. Tandaan tamo kapatad, ing amano na ning Diyos, yakabud papalub king balugbog. Ing amano na ning Diyos, papalub yaking balugbog, tatandanan niya king isip, pisasabyan niya at daraptan niya. Kaya pinpupotang basan nening pari ing gospel. Diba? Mangurusta mo king kanwan, mangurusta mo king asbok, mangurusta mo king salo. Nanong buri na sabihan nita? Ing amano na ning Diyos, adindam tamo, pakaisipan taya, tandanan taya, pisabyan taya, at migit king sabla, daptan taya. That is the meaning of that when we make the sign of the cross whenever we hear the gospel of the Lord. Isip, amano, at dapat. Maging makabaldugan niya ing binhi na ning amano ning Diyos, nung tatanam taya king isip tamo, nung pisasabyan taya karing asbok tamo, at nung daraptan taya king pamibiyebye tamo. Laudare, benedicere, predicare. To bless, to praise, to bless, and to preach. Amen. Talakad tapo. Sasalpantaya ko. Diyos, ipang mayupayang tuto, linalang king banwatiato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ning banal na espiritu, nibait kan Santa Mariang Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, ni pako king krus, mete at mikut-kut, tinipaya karing mete, king katlong aldo sinubliyang nebye, pepay tasya banwa, makaluklok wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, bang mukom ka rin mabye ampong mga mate. Sasalpantaya ko king banal na espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santos, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasibdirang miering mete, at king bie alananga. Amen. Idalatala king ginuring sablang taong mangailangan kaya, kilub at luwal na ning Santa Iglesia Katolika, at nga tamong manalangin, Ginoo pakayapan me ingke kang balayan. Ginoo pakayapan me ingke kang balayan. Para karing sablang magdulap king Ginoo, aemi kabalo king kayang lagyo. Para karing sablang balayan asasamba king Ginoo, lalamding miyaya liwang lagyo. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo pakayapan me ingke kang balayan. Para karing sablang sasyo king Ginoo, king karelang kaligaligan, at para karing dakal amisisinop king karelang kasakitan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo pakayapan me ingke kang balayan. Para karing alang bulad king karelang kalungkutan, sakit o ketwan, pait apanamdaman, at pamanangging mamatawad, manalangin ta king Ginoo. Ginoo pakayapan me ingke kang balayan. Para karing kontemplatibo, king Santa Iglesia, ama nalangin king lagyuring taong maralas, mga lingwan maus king Ginoo. Para karing sablang apostol, ami pabalo king Ginoo. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo pakayapan me ingke kang balayan. King metong apama kisamak, king lugod, karing Kristiyano, ring aliwang iglesia, at kaya bering manalangin king Diyos, karing tutong dakal aparalan, manalangin ta king Ginoo.
Ginoo, pakayapan mi, ingkekang balayan. Ngeni adwan tamo po yung sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, pasulungan mo ing kamalayan ding kaya kaming komunidad, king pamangailangan ding dakal karing kaya kang talasal pantaya, at migit mo king iturong miyatad king metong at metong keka o ginumi manggaman king alananga. Amen. Mipuri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, uli ning kekang kayapan, tinggap miya ing tinape, ayam pangmike ka, tinape bunga ning gabu. Puri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, uli ning kekang kayapan, tinggap miya iting anak, ayam pangmike ka, anak ibat karing ubas. Manalangin kayo kapatad, baniing kako at kaya kayong daon, matanggapla arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapani sana ning Ginoo, iting daon karing gamat mo. King kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang kasaplala at ting mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, manano na sanang iting tinape at alak abinyemo para pamangan mi, ketiking yato, maging sakramento ne ning bieming alananga, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ingino, manatili ake kayo. At keka antimuri, Iyat nayo ring pusoyo. makayat na no king Ginoo. Pasalamat tamo king ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan na kang parati at numan karinoy pa. Diyos king alanang at lubos mayupaya. King kaya kang lugod, binukod mo kami, ban ipakilala mo, ing kaya kang karangalan. Agyang gilutan da ka, paulin na ning kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik kami lubke ka. Ulinita, ing kaluguran mong anak, making tao yang kalupami, ban anting kalupaming tao, makapagligtas kaya kami king kapahamakan at pangalili king dalan. Kapamilatana, ting anghel na ning banwa, yayampang daing karelang panalangin ning kapanyamban kabang magsayala arapan mo kapilanman. Misuge sana ing siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian at ngaming kakanta.
Tunay kapin banal o ikpa, ikang panibataning sablang kabanalan. Uli nanita pagparalampumi, pabanalan mula sana nating ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylasan at kamatayan, kinwani ing tinape. Pepas salamat yakeka, piraso ne at binyene ka rin kayang disipulo at ngana. Tanggapan yeti ikayungan at kananye. Itiya ing kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kibat na ningapunan, kinwaning kalis. Pasibayo yang pepas-salamat keka, at binyaning kalis karing kayang disipulo at ngana. Tanggapan yeti ikayungan at minum kayo kaniti. Itiya ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at anananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Banketa mi patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi o ikpa ing kamatayan at pamanyugli ng mebya ning anak mo. Daraon mi kaya ka iting tinape ning diye ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ikpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king Meto Yatu, ban mi ganap ya king Lugud, kambe ng Francisco, kaya kaming Papa, i Florentino, ing kaya kaming Obispo, i Pasiano, ing kaya kaming Obispo Emerito, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming Pepay nawa na, at maninayang subling miye, at ding sablang mayango na biye, tanggapan mo ngan sana, king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kayangan, gawan mo kayangan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria, ing Virhen ay duning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang banal ay esposo, kayabe ring apostol at ing sablang santo, kambe ng Santo Domingo, Santo Tomas de Aquino, San Antonio de Padua, ding hanggang Dominikanong banal at ding Tomasinong martir, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabanan ning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutukagom ng Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan manggaman king alananga.
Ngeni manalangin tamong mitnong kapanaligan at lugod king igpa, karing amanong tiro na kay katamo, ning Ginoo. Kabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupanan ning kang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambe na ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesukristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Hesukristo, as sinabi karing kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko yang babiye ko kay kayo, emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunalawan mo ing kasalpantayanan na ning kekang Santa Iglesia, at pamayapan me ang pong bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibi at mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili asan ang kapilanman kaya kayo. At kaya ka, antimorin. Pakit tamo po ngeni, ing mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po, kaya kayungan. O ining kordero ning Dios, o ining milalako king kasalanan na ning yatu, mapalad laring mayayaus king apuna na ning kordero.
Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat ikasming amano mo, kumayap na ako. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Ang galing ng aking diwa ay sa'yo, huwag nawang pababayaan, masiphayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan, Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, Ako'y akayin sa daan matuwid, huwag nawang pahintulutang mabighani sa panandalian na tuwan. Narilag, ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom.
Tuklaw tamo po. Panalangin kang San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manwalo ka sana kining pamakilaban ni. Ang tabayanan mo kayong salangsang, hingdewa kaning mapamirayang demonyo. Pagamwa mo, Mikeka, hinglupigan ni sana ning Diyos, at ika prinsipering ehersitos ning banwa, hingupayang tinggap mo king Diyos. Patulandungan me king infierno'y satanas, pati na ring aliwang mga rawak ay espiritong luyon-luyon king yato, at manintun king kasiran daring kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Orasyo Imperata. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay pa. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakal a tao. Adwan mingini keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat, ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapun, bing pambansa at lokal, bang mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti, makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, bang mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, nurses, ating sablang lilingap karing mi salunan, bang makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkamalan mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren, miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawa na, humayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela, pakamalan mo lang alanganggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami ingrasya mo, kareting masakit, apanawon bang magobra kaming miyabe-abe, para king ikakayap ding sabla, at bang makasawp kami karetang mangailangan, at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis, layon tayran na kami, king pamagbayong biye at kabanalan. Itiadwan mi kang kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ning duning Diyos. Emo sana pisawili ing aklis mi keka, king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na birhen. Induning Divina Gracia, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, Santo Padre Pio, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Doklok tamo po, king kapabalin. Kimpong daratang a February 17, 2021, pagmasusyan taya po ing Miyerkules de Ceniza o ing Ash Wednesday, anting panimula king panawon ning Kwaresma. Kambena niti, pasibayo mila po sanang anyaran ding palaspas, ang mga bendisyon po karing mga labas a Domingo de Ramos, bang masilab at magawang abu. Malyari yula pong idalakening pisamban, magumpisa po ngening Aldo, ang gapo king February 16,
2021. Dakal pong salamat. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O Diyos sa igpami, pagkaluban mo kayong dake, king metong nga tinape, at king metong nga kalis, at gagawan mo kayong metong kang Kristo. Saupan mo kaming magdalang kaligtasan at tula, king mabilugayatu. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo. At kaya ka, Antimuri. Bendisyonan na kayo ning malugod at mayupayang Ginong Diyos. Ingigpa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa, midaon ne, ume kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Ayaw di hayak purihin siya, at ating inyong kawinan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, nang siyang sa mundo'y lumabas. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at araw siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Ating sigaw sa lahat. Kalinga niya'y wakas. Ngayong magpagsalan. Pag-ibig na sa inyo'y tapat. Halilang sumayaw buong bayan. Susabay sigaw sa lipunan. Ang ngalan niyang aking singbinging ng bituin. Liwanag ng Diyos umating. Langit at lupa siya'y papurihan. Araw at araw siya'y marangalan. Ating pag-ibang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Sa tanan. Ating pag-ibang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako. Hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay namit lugod. Lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog.
laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ibang daang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Panginoon. The grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Oh, where the sun rises above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way, spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Not allow a drop of blood to be shed if we can solve this problem peacefully. That would be the best. Lord, we give our yes. We are gifted to give and live our gifts. Mercy, compassion, justice, and peace. The sign of world today will come to believe is the love we have for one another. We bear the gift of mission. Mercy, compassion, justice, and peace. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, faithful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord.